Tiga jingwan jingi medak sengi kadeh lo konorim ba ki pai ba nong rep kamtam ki nong rep pan ki nong rep kubi bat ki wede ki kin jajur hang ni ki dong ki thain ki jingi kamtam ni thain pedeng jingi rilum is hasil ke jingi kil kendo jingi ke bakaraba kani ki jingi kadai kepala sedang nadu ke sedang arcar khatsa ter kalayak nadu ba ka agriculture department kalau peni ia ka notification ban discontinue no ia ka cipan kam ia ki sebuah dawai chemical kentup ia ki urea hakani ka jela ka jumi te nado to kapor na kapor sya kapor ki kenhon ki beper wat mangaru ngalalumi kinorap ban penki bak sarkar kedai ban alat biang namar ba ka kendau jungi la daki hindro pau nyu posnem kala melin ban bam bat kumcu citung jungi kala melin ban bam bat ka dawai kemut klam dawai sebab syuk kemut kanom la syuk ban karsian dan ban pemi ya usok kam tam nam ta ka marketing te henry hakatu kupor ka sarkar pensyuong no partially ka accept ya ka demand jungi kam renew syuk ka license kam pelong legalize syuk ya ka henry ki ai plat padai ki pa ba haka open market kamu mot ma kino khayi ki bayo lat banora ya ka dawai sbo kam tam ya ki uria na kino ki banta jong kini India kila banora ha yodo lene ha laki sinong tambah kador kam dai isu ka subsidized rate kat kumbala isu padu bala batha dak central government henry ka dai bet kat kum karet ka bala fixi dak ituki nong khayi dak ituki nong de te kuno rep dan bor subat nong ai uha ba accept be jakata na tara wadi ki license jong kini ki wholesaler ki license jong ki retailer ki khabri new su no do ta ko te manta ki kentiru ngiai ot man la ka por hi man la snam hi ki chi jungi mo kam dai ba kolong ngadon kap ngim don kap ngi continue hui nak por por te habrai julai menes nam nak tahu bak la kata ot pelat baki ustad pelat kador ke ba men syua ki de san spa tingka ledehnya spa andai menta ki kiu san kat aspa haden gapoi kasan spa menta dan kisnong ki bade yuria hadu kat praspa arcar sispa kamlong kucuk karit dan kisnong bakham tat knet dan kisnong bakham kiu kal kilapan bor yang kila phone yang kila ot yang ladang step kila phone kila pha de message kila pha de whatsapp ki wan ye kendo da kamet ngi su pangnot kum ki beri bakit yak emlang salang na tadau hakan rew tarik jo akas mentahi usnam gila pha de city show commissioner secretary jong katana agriculture hanang ikrum yo ya respond ting ab sipor ngi salang bergini ke sodar bergini lam sinong tegi ong bato sashi sen namar bangi pha tang show commissioner secretary tong ini karpat sashi sen pada syak sarkar lengba u agriculture minister ba banti don lingdo bangi ai kopi de suci minister ti henry ngi sutanat pada ba marsnyo ya kiti ke jingod ke jungi ba naklang jung minister buat oleh sim ya initiative ke ba ngini tho ya pi ba kane ke kam kadai ka cing ya sim kya kerke jung minister rangkat bangi ba dang men singi singi tuesday ke membuat ba hakapor banga ngarang don sajuai minister ipon yang yang ba to ba kane ke kam kala kerki nomor kinong rep kila laiut syam shiki syam minister ru syam ikmat update tang singi te ong tong ini fix no meeting ka blog official ke menta ka singi ke ngil pelong te ke cingi pelong menta ka singi ru pelong ka smutanat ngilio ban brief ngilio ban batai ngilio ban yatho ya ke cing jom tong rep bin pabin kadi ke cing ka ba norep ukun cing hadu kata nalor ba ka dor kemur kayau ka hat ciki marep kala duna kambiang syu nalor ba ka dor cing wai podu kalolong sebab lan na tadau menta ke ti noret kala barngam matkel ong ba menta ke kenti te lada ka sokat kamla ai na kaleng nong replu kin sim pada ke sincam ka tham tek na tadau mena mustap syuabing ran seniru gila khot syoi ke jingang jogi katu ke nugut gerba snong syuabing ya syakarali lada cia bak sokar kam patiau ya jing ke jungi tikila pha yangi nang tina smith kilong khelai mapi bo ya kapor ya ka sarkar ba lakum nukum nuru sitio ka sarkar ke dai ai cuba ke ai ba dai banle namar bangi kwa ba ya kan ikon notification ka sarkar ke dai ban revoke no ke ban weng no sa kan notification ba discontinue ya yuria legalize bang ya ka ha ka dor subsidy kat kumbala yo lem kiwai pa dik state hapo ke India bat kum churu de kumbala isu da ka central government de kene ke city notification ka bangila pha pe begene ila pha haka art boy tarik September arjar art boy ila pha syam nisa madak singi ngeliok pani sulok kumne ko makalong de haka cuka pot pada ngadi tu khanai ti khendap ba haka ci sha ha setelah kerin dia ki kwa banyak organik
Te Henry ya kecimpan kapal dia kadawai lu amdai bas nang gunung rap. Haka por ba geri India. Ka dankam kerke ia kamar ba. Ka import ia kamar ba nang sebar jonggeri. Te Henry kitrat ke bapai dia kene. Ya ka rap karyang ia kamar ba. Kila lunch ia ta ke Green Revolution. Dai na do kapor ba kasukar India ka lunch ke Green Revolution. Kas dangkan bi nutriusing ni chemical fertilizer ba haka to kapor ka patwan ku urea. Ki dai tak wai pat ki kijadawai. Kamu oki dawai mulu ka dawai sini bat ku ta ter. Ka urea kadangwan kam hagis nem ki ba kharin. Te na ta daw ka khandau jungi haka ni ki thai lom do ka thai lawmei ka thai maumi ka thai soyong ka ni ka thai moplang ka ni ka thai lai lengkot lai kro ter ha to ka ni ka thai smith ka thai melim ki thai morkeneng ka ka thai mokonro ter kini ke betai su tideng posok kemut ba klam ka urea hi kemut onom mi so shu ro f na ta daw mentangi kwa kan ba hot na ka lang jungi ngim persya ia ka ni organic mission baka what ka central government can encourage pa ya borok state banyak itu kan te herai pada immediately pada mar no kalong hisem jinga ikonore but what ka kenduru kamla ban sai so shu na te na ta daw kamtam kini ki high yielding varieties kemung ong ki hybrid tak ni kucuk menta ka kat kum kecing war bunia bat kenora ba kim support shu banyak organic namar ba kini ki hybrids kini ki balamix rangkat bat ki chemical lalu ki scientist habis na nado arca kapra nado arca kapra datar pa yang ni berai match kador pa yang ni kador bak central government nang ba komisi of chemicals and fertilizer kala issue da ka notification kala notified bak MRP maximum retail price of 45 kg bag of urea at RS 242 per bag nampak Lalu pipai pada sakit pada ki paket ki bapide hayo let's say nak lang chung piru phila ban la research pipai kenu ki paket urea kemudian hal lagi sino ki thau pipai hanto latho angto bakare chungga kadai arspa ndru bat kumta ter ya ki paket ki ba arspa ya ki paket ke ba 100 kilo kanai kadai ki ching donong ka ba khrau ka ba hadu kata ya ka jela ka jungi bat kham te mai kenora phila ban pai lengba kini ka GDP contribution nak leng ka agricultural sector lada dai ya ka national level bala dai ka state level kalong kadika huge contribution kila bang ong nak away ka sektor kabala abang contribute siaka GDP kendat kotkom ka census arjar kharwe ka national contribution naka agriculture siaka GDP kadai hadu khatnyo 0.04 something percent te hapo ka state ko jingi pada kadai hadu percent Nomor bah keset jungi lah kumno prapu persen kita kinora. Tik kemud lah da ubut lom ka kamai ke keci ka yok kokot ka jong kinora. Ka her ka bemud bah lawai artat ka ekonomi jong kecela. Nalar bahang ni ngim dan sibun ke sektor ki bala ban ai kamte ban generate yak employment. Ngim lah. Ki facilities kim dan kini kita ngim dan dikamut kabak don concern kolong ba katrat agriculture kadai balong pikir bah haba peni ya keno keru ke batmai ke mission ke batmai kam dai ban syak ta te meneru ngilo ong bangin persya ya kene ka movement jong sukar ban long organic state handai ai ya kapor lectua syara ki snong ki thau tas ya ke kendo rap jong ki pat ba kirap kubi kirap pan kirap muli kirap motor kirap phur bat kum ta kirap so bat kirap hadu sing bat hadu kuba kadai ka thani boy ngalap de joki khmat ki pan kam yuria tes yo kendo hangto hadu kani kendo kalong kumdo bat dalai syam baka kendo kam langshu banyak organik treat chwaya ka treatment ngiran kam testing bat ka treating ngiran kam hadan kata pada sa convert kan hadan minggal ada treat bat nalor kata ngide pada belong balapan kere ngide belong balapan kere kom kisipai menta lara usipai unila tha klam ready fertilizer kini chemical fertilizer kata organik mana kadi ke sarkar kadi bola bola pen kera bat hang ta kan kan cingta kan dom don shu lara inu rep bat yala bat lara dei ya kadi pan mendo tena kalang cungi ngisim ya kajing kular ba lada ka sarkar kaya hak kom badai na kalang cungi ngin support naman ngi kwa hiru ba organik kanwan namar bangi sutho ya kecing motoy gitu ka tang ba mar pat ngim la ban pedang namar mingi iya ni kecing do ka bakrau jong nu rep ka ba mar te ngilo ong mena
barok lang salansar bangin support di government kan movement banyak organik ngin pelong lang kan awareness program lening ai ka demonstration lening lom yi ki ba pensyai ben pasut bat kum tar tang ba ya mata sipor alat banu rep bro im khnang ba kanung ta ya ka jakpo jugi de sakawai de ngelebu kacing dawa kumbala pha ki pai ba mane bat ki kinu ngala mane na ten smit om khele shatai keren hakmat ki meeting bat ki minister bat minister bat ki officer ong yeki balakum dokum dulu namar badai kon kam terke hapo nyu pusngi hapo nyu sngi ta sarkar jungi kadai ban aino ya karai khnang ba banang peta ya kacak po jungi namar ba menta kadai ka pork bala kerke ke pai ba urun kami ya kani tinggi sukutanat hadu kata kata banang kalian cung minister concern ba banti dorleng do ila ong ba ya kani in persyang ban tracy tom ban walk out ba kloi hikat bala kumbangila dawa balesi lado long kabla shua ya kataru de kanung ngis ngutemen ni kanung ngis ngutemen bana kalang lele ke jungi bana kalang jong no rep bakat nang kloi kata nang pha de sakoi pade ba uno rep lobo kani koi condition balada sokar kamla banweng ya kani na kalang no rep unmi bai samadan ga ai ke bencia ya kata ngintip kasyong hakaman jong no rep namar bu ola dala kata hapla dala kata ya kecakpo kemut ba ubri ulak banle kanu kam banyo yala kacong hok kene kajing dawa kajungi bat kacing ya keren mata sengiru ngi humility kan long ko job dak cing sim khalang jong sarkar bat kham tap me leng ba concern minister